guys itu na aki mati naka khondi bi thik prana naka khondi kana itu naka khontia pichiti chui pra thik chula bi dei ka sali kana guys itu ase dei ami kan pias hali puli nimite naka na aki naka chui pra chulabo ite chula kana mati logoti mix kurikana rakhya pichite onion pias to hali puli ase dei hey guys inka chula ase dei than gas na to thik aigena itu jolabe inaka chola kana tatalaga ash tu mati thik chola bole tibi melaga mrs pra kura se dei inakana itu ash thik mati bi chula bolage inaka chula piche di itu than chamra laga ash tu mati logo de alop mix kuru bola ase ei inakana thik se sob jaga corner tak ankle tak na inaka phak kuru bi dei inaka phak over piche de aro itu mati logo de mix kurina onion bias jo hali bola ase dei guys itia tu inaka mix up kura ase dei ei talaga ash aru mati na inaka mix up howa piche de प्याज लगा सीट यति ट्रांसप्लांट करने हाली बोला से दे देखो देखो हम लोग का स्टाइल ऐसे कर रहा है अमीखान लगा स्टाइल इनखान अमीखान ला मेथड निका गुरा से दी अमीखान ला एक्सपीरियंस सो बानु भी सालु भी आरो इतु लगा आइडिया टेक्टिक्स तो लोकना ट्राई करू भी दे बच्चा से ना खोर लगा साइड ते कुरा से इतु कार्टन पानी खिची दी भी इतु प्याज लगा खिची तांगुर बना के ना से बोले भी इतु खोर असोर दे भी हाली आसे इतु अपनी का की दिखाए तिपुले चना तिपुले कुरा से दे to mix up pura las de ka wase dia do ठीक mix kurkena level kurna ro kurkena bi hale itu mati tu ole bi kon ba khandu ini plain kurkena bi hale ei kaisa iding aro inka chula piche de pani bra na pichibo talaga mati tu thanda kurtibo na noron kurtibo alop shika piche de jadu talaga onen laga seat tu yati hali bula se jadu thanda ho jase noron hose mati bina alop kila ho jase na kona hali bula se de jadu laga shur hali ashur ho jade ei inaka hali de sai lubi itu bishi palo uthi bula se tangor uthi bula se de ti sai lubi ei inaka hali de
aro itu bi sabi onion laga seed transplant hua time de 5 to 6 inch inaga distance kurikana halibi apun khan halibi ami editu garden bishi choto hua karne aro seed bi choto hua karne na inaga bishi osor hali ase guys itia tu halia khatam hoise itia tu itu na aji tu na pichabo itu kali te pichabo la ase de 1 week te 2 par inaga pichabo 2 par 3 par na inaga pichabo aro picha time de chak pra itu mak pra na ekdom first pra na pichabe itu pichale ta laga roots tu ola jabo itu pra itu छोटो छोटो छेद kurikhane tadi pra pichai sabse best ase na hole bi pani na aste yate tata laga side te corner te ta laga nala banai khane na inekai ineka nala छोटो nala banai khane tati pra pani pathai khane so pichai jale itu bi ko na hoy hole bi सबसे easiest method tu itu pot na hole bi chak de na chanta hoy kana ineka paris anisna na ineka pichale sabse best ase aki halatam de na hole ekdom tangor chak para pathale tu ta laga roots tu ola jabo indu kane inka ase de to achi tu na pichabo halia laga 3 kali pichabo aro portion ek din cap kurikhana aro itu next din de aro bi pani tu pichabole tibula ase de